Adwala mo ring bamboo organ keti Pilipinas. Ing Metong at Chucky Las Piñas City, Metro Manila, kabang imetong naman, mayakit aking Santiago Apostol Paris Church, King Betis Balen, Naningguagua, Pampanga. At king pangadong pamikatagon, peramdam dia ka rin kabalentamo king guagwa at karing aliwa pang kasasalpantaya ing musika ning Betis Bamboo Organ. Mera pati ing choral concert niyang Biyernes sa 8 ning Marso. Kaya ba kaning mag-performing titular organising bamboo organ ng Las Piñas si Armando Salarza at ang award-winning violinist ay Victor Gianluigi Torres. Peti dayagla namang gelingan king musika Rizandro Zulueta, ang Mirabilia de Coral, gintong Siwala Singers, ang pongin John Van Destin Men's Choir. It's a privilege, it's an honor to play on another bamboo organ besides the one in Las Piñas. It's a beautiful instrument and which is located also in a very beautiful church. Well, you can imagine the sound of the regular flute to a bamboo flute. So it has a warm sound. It's not so shrill in the upper notes. Agpangki music director na ng Mirabilia Day Children's Choir Monsignor Greg Canlas, aparte pa magdaki talento ki musika, paralan niya naman ng mera patakoral concert bang ayakat na rin katamong kabalen ang magbalik yung pisamban. Ating spiritual songs, ating religious, ating secular songs. Anya may ganap-ganap ya. Something ya kombinasyon, ale? Yeah, ako man misdang ko. At saka iba't lam ya liwang balen. Emo Betis. I think we're creating a presidente. Ababalura, may taste nala for classic music. Anyway, classic and Filipino and pop music. Meto naman ka rin tinagon king konserto Archbishop Emeritus Pasiano Aniceto. Agpakang apuseto, kailangan niya yung musika ang timong katambal ni kaya katamong kasalpantayanan. At masanting, gamitan tala rin lelangan ng apong Ginoo na tanaman, kawayan, at nengkay yung balat ring balat animal gagamitan na rin para kayong tambor at ding magkantang mayaliwang ethnic and cultural musika. Manibat king Mindanao kakit. Yang nga Father de la Costa, Horacio de la Costa, tang metong pari king Ateneo nga na. Adwala ring pibanjaning Pilipino, music and faith. So let us keep these two gifts together. Payabot na namang Monsignor Canlas si Maragula kapasalamatan karing sinuporta pong may nalbeking konserto. Okay, mo nandili po, pasalamat kami kay CLTV, kay Saop na. Pasalamat kami kay Retang Benefactor sa kaya mambisang pabanggit. Karing Tao Betis, karing iba't aliwang balen ng Kapampangan. But especially, salamat kin Pamanagunda, making moral booster ya. Ale, ang po yung Archbishop, siya kasi, the Archbishop Emeritus of Seto. Yako po yung kaya ko yung talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.